Governor kalong halor kapang ba ngimdan ni CSIR Net Center bari UGC Net Center support Shillong. Dia hakisnam ki beralai ni judan ni UGC Net Center dari hadian pala no syaka NTA ke National Testing Agency but ni exams kita along ni bang computer based test ngim yo ashu ek exam centers ni dan tangko ke center kata ko kuala pati. Dia hakakat kendai tadi ke Februari akan kat kendai ni nak submit yang memorandum kerja hi Sha Chief Minister Henry mentangi la yai apla kata benai Henry kampat long dia kumtangi la asyam yang karai kung kani husung la asyam yang karai bagaimana submit baik ke memorandum of governor belong stakeholder dan university dia minta kasih kaji kedua jenis buat governor untuk keluar buat unsur forward yang kasih syaka state government buat bersanghi ban dia kat balak ban keluar rakyat ni center saka jela ka jami Hanggang bukan gini di center, ini exam. Ni ingat le exam kaptam syabadi, but kiri di state sejauh kan orang still region. Okay, apa kita di demand sofi dong di center, kiri lagi demand sofi. Bapak boleh ni asal bapak di. Entah kasih kedi bitang kata tangga ki CSIR Net Center, but ya ke UGC Net Center sangi hapo Meghalaya. Kadang ya tak mentah kat guna nama brosh kat taslam kamdan menu memilih syakmat. Ban ya persyak lah ni ban ya kerpat lam ya ka sarkar bakal wan rakyat ni ki center di kadi kasih ke bani pok bani persyak lat panwat lat nak ka sarkar bakal wan rakyat ni project center. Ka UGC Net kata ka net exams ko pelong na ka University Grants Commission mencak shitbun ki center ko Shillong. Dari ko makala ong kang ba nadu bakaship ka National Testing Agency di kalaya dia ke computer based test ngimdan syuk ini ki center sebentar kada nak stang ka center. Dia kasi SIR Net ni ke bai hadai bagi kena science ngimpat judan kini ki center swat ka wai ru hapot jela juni. Isiku dalam kaiga Setiap kum ka jini le kedua jini chief minister di ong ba yo shock mo untuk ba ni kamdan kum kini ki center. Henry wai assurance ini pada kumlu ni akan pala kan wala ini center. Henry habang ila yai ap kata penai ke kampat yo ini ki sebab yang kabangi kwa tinggi lawan governor but governor wai dawi di apa kadai ba kedang yat ke election di ka state government kampat la bandai imta. Tinggi semua pun ya ka jing jubab jungki bagi kerman ba kendang ya pelek sitam la bentaj ni nak perlu meninjau na itu center. Ibu kan bagi students ki balapas paros kata kisnam ki bampat dia akan ada exam juga abi banyak manusia jadi ki ko hajar ki students ta koni ka state juni banyak ki exam mereka penong pai ka jing juni bagi mi ki dia kun kyang ka bangin tan ni center sejak